Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Denny Sang Pamer. Jangan lupa like, komen, share, dan nonton video-video selanjutnya di channel Denny Sang Pamer ya. Assalamualaikum. Wah, ada pajar ini tadi. Mana? Nampak ke lapang. Ngomong ya. Nah, teman ini sebut Kali tahun ini udah tahun bang. di kampung Allah marah sobarantau sakit surang biar tentangkan Nabi Kabano hidupku kamagadu kurang den cari tiada tampe bayo walaupun hilang kenangan ini lautan Ruang nan Jawa di mata gunung sansai baku liliang nak Cel, tuh, gua katanya udah kan? pasul yang sulit padu dua nyonan elo dan suku bagotong royong kok susah samo diraso dentakan ajo kampung Macam-macam rokok, Bang. Rokok sebulan? Nak. Iya? Nak. Rokok berapa? Yo. Laki, Yo. Boleh letak sih ya? Yo. Murah kok, ya? Iya. Dijual di situ setengah lah. Di bawah itu. NTR? Nak. Kita naik. Oh, rokok cik. dua nyonan elo dan suku bagotong royong kok susah samo diraso dentakan ajo kampung takkan ajo kampung indu ayah adik sadono raso imbau denai pulang dentakan ajo kampung takkan ajo kampung indu ayah adik sadono raso imbau denai pulang dentakan ajo kampung dua nyonan elo dan suku bagotong royong kok susah samo diraso dentakan ajo kampung akan ajo kampung indu ayah adik sadono raso imbau denai pulang dentakan ajo kampung